Draga Šeherezada, kao prvo, želim da vam se zahvalim od srca, da vam Bog podari sve što poželite. Spasili ste nam živote. Kako smo se samo loše osjećali dok nismo počeli sa terapijom. Svađe svaki dan, nervoza, upala sam u depresiju, nisam mogla da se koncentrišem, mislila sam da ludim. Nemanje novca niti posla, 2 puta mi je život bio ugrožen. Počela sam da mršavim, za 4 nedelje sam smršala 6 kilograma. Srce mi je stalno lupalo, imala sam jako veliki strah, a sa decom sam imala jako velikih problema. Tražila sam pomoć na sve strane i samo je bilo gore. Otkako sam počela vašu terapiju, nakon 7 dana sam osjetila olakšanje u grudima, noge i kolena me više nisu boleli i po prvi put sam osjetila mir. Nakon 21 dan sam se isplakala od sreće, nismo se više svađali. Nakon 40 dana smo se osjećali mnogo bolje, ali smo osjetili da moramo još raditi, kao što ste nam i rekli da moramo da radimo još 21 dan. Mi smo završili svu terapiju. Srećni smo, nemam strah niti depresiju, dobila sam svoje kilograme nazad. Vratio mi se sjaj u očima i na licu, koža mi blista, a također i moja deca. Ja bih svakome preporučila da se vama javi. Svi drugi su samo bacanje novca, ništa ne pomažu i naprave još gore nego što je bilo. Još jednom, hvala vam puno od srca. Vidovita Šeherzada, jedini svjetski priznat orijentalni beli mag na ovim prostorima. Posetite zvanični sajt vidovitašeherzada.net.